Ekitabo ky'okuruga enshuro ya 33 ihema rya Mukama okwihumba Isirayeli. Mukama yagambira Musa ati, iroko rujyaha iwe n'abantu abuwihira omunsi ya Misiri muze omunsi ei narahiire Aburahamu, Isaaka na Yakobo, ningira nti ndyagiha oruzaro rwawe. Nanye ndyayohereza malayika kwebembere kandi ndyabinga Abanyakanani, Abamori, Abahiti, Abaperizi, Abahivi n'Abayebusi mutahe omunsi y'amate n'obwoki, konka nyowe tindigyenda nimwe ntakabiitira omu muhanda ahabw'okuba muri abantu b'ebisya bigangiire. Abantu ku bahuriire ebyo bigambo bibi bashasha munonga, tahagira n'omwe wajwara ebyokweshemeza. Ahakuba Mukama akaba yagambire Musa ati, gambira Abisirayiri oti muri abantu b'ebisya bigangiire kunakugyenda nimwe nangwa n'akanya kakye nkabamaraho. Mbwenu nnu mujure ebyokweshemeza byanyu mbone kumanya oku ndabagire. Nahabwekyo Abisirayiri bajura ebyokweshemeza okutandikira aha rushozi Horebu n'okweyongyerayo. Kandi okuruga obwo Musa yaguma natwara ihema nariteera aheeru y'orusiisira hare narwo, yaryeta ihema ry'okubwabuganiramu. Kandi omuntu weena owaabiraba nasherura Mukama akabashohora aza aha ihema ry'okubwabuganiramu eryabiire riri aheeru y'orusiisira. Musa ku yabiire aruga omu rusiisira naza aha ihema, abantu boona bimuka, buri muntu ayemerera aha muryango gw'ihema rye baguma nibamureeba okuhisya obu arataha omu ihema. Musa ku yabiire aheza kutaahamu, enyomyo yari ey'ekicwa eshuuma eyemerera aha muryango gw'ihema, Mukama agamba nawe. Abantu boona bakireeba enyomyo y'ekicu eyemereire aha muryango gw'ihema bimuka baramya, buri muntu ari aha muryango gw'ihema rye. Okwo nikwo Mukama yabiire agamba na Musa nibareebana, nk'oku omuntu agamba na mugyenzi we. Bwanyuma Musa agaruka omu rusiisira, kwonka omuheereza we Yoshuwa mwene Nuuni, omutsigazi akaba ataruga omuri eryo hema. Musa okworekwa ekitiinisa kya Mukama. Musa yagambira Mukama ati, reeba nongira oti twara abantu aba, konka tiwamanyisa owu orantume nawe. Kandi okagira oti ninkumanyisa eiziina kandi ogirirwe embabazi omu maisho gangye. Mbwenu nnu ninkweshengyereza kundabe ngirirwe embabazi omu maisho gawe, hati nyorekye enaama zawe nkumanye, mbone kuguma ningirirwa embabazi omu maisho gawe kandi oyijuke ihanga eri oku riri ihanga ryawe. Mukama yamugarukamu ati, nyowe nyenka ndyagyenda niiwe kandi ndyakuha obuhuumure. Musa yamugira ati, iwe wenka kworaba otarikugyenda nanye otatwihaha. Mbwenu kiryamanywa kita nyowe n'abantu bawe kutugirirwa embabazi omu maisho gawe. Tiiwe kugyenda niitwe kikareetera nyowe n'abantu bawe kugira omutaano n'amahanga goona agari omu nsi. Mukama yagambira Musa ati, ekigambo eki eki wagamba nakyo ninyija kukikora ahabw'okuba ogirirwe embabazi omu maisho gangye kandi ninkumanya eiziina. Musa yagira ati, ninkweshengyereza nyoreka ekitiinisa kyawe. Mukama yagira ati, ninyija kurabya oburungi bwangye bwona omu maisho gawe, ndangye eiziina ryangye Yehova omu maisho gawe, ndyagirira embabazi owu ndigirira embabazi kandi nsaasire owu ndisaasira. Kandi yamugira ati, torikubaasa kundeeba aha maisho ahakuba tihariho omuntu orindeeba akagumaho. Mukama yagira ati, reeba aha rubaju rwangye hariho omwanya ahu orikwija kwemerera harukiri. Ekitiinisa kyangye kukiraabe nikihinguraho, ninyija kuta omu bwatika bwaryo, nkusangire n'ekiganja kyangye okuhisya obu ndarabeho. Bwanyuma nyiheho omukono gwangye ondeebe omugongo, konka aha maisho gangye tiharikwija kureebwa.